Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam anak nangro. Yang utama salam tu Abu Aselao. Yan hai ngan long jamu Abu Aselaonya. Tapi jamu ni je kok go je dua go di nak pegah-pegah aba beres je. Kan? Tapi yang kelawet-lawetnya kan. Kok kawan. Sebab je jamu urung homorer. Ya, Abu Aselaonya. Tapi dino ku parah aja. Aleh nak kena pula debu yang lawe-lawenya lah. Hanya dah pegah lah nya kan. Hai kamu apa nak ni. Nya jika jamu urung ku tampan, dino hidung lagi bui. Nah, hidung ni lagi bui. Contoh lagi gambarnya nyumpan aku perlu gambar. Dino ji kamu lungkel putai po. Nampak. Kai dikot awak PDI ji, berpuhan tu mai dikot je awak PDI. Jadi melungke aman. Abe hipo biang na di Serudo mandu. Nya na se di tingku. Nyamban dia Bu Aselao. Hai nan mun tak Bu Aselao. Nah, biasalah nya kan. Nah, ban aku mena Bu Aselao. Nyo kan dong video ke don Abu Aselao sebagai kagum long ke don nya memang don cukup murah hati. Mandum ne tingku ana tengah-tengah nepok namban pokok ji daya cum don cukup gawat pokok ji tercum mandum seluruh Aceh namban idon na indra yang berlebihan Abu Lau nah namban beres hadron kan ilung kok tenang ku ngangan lagi don bahagia talung nah sama yang kesayang don dia tu berdah bersi lu mau baca hanju temulik hanju buta huruf lau berseit lau ada mendeh be lagi yang Abu Lau nyata yang ubah baju nampak dia cangkuk nak cemato gede nampak nah nampak teman nek tanya berakang cemato ke balik tanah ke pulau Ragapu Jaya genek katanya dia ke sumbang muh Jakarta. Di don ko bon, ana ni ikut inda tu don so ni ikut. Sino gronyo don ikut nah. Oh nyo hai. Atu ku kena penutuh Belanda kena wace rupaji. Sino gronyo kaku mungkin naruh darah don bacuk dengan sino gronyo. Makaji lagi nya. Konyo payah sidik don be